Imaynalla tarikunkichik munasqa hermanos, kunan pagarinpi turpatawan yacharisun kay Biblia nisqamanta Diospaq palabran y kunan pagarin parlarisun maychus kashan kay problemas nisqa sapa pagarin nuqanchik llakisqa sayarinchik. Ñawpa tiempopi David nisqa igual hinallatataq llakikurqa. Davidqa uña runitalla karqa. Goliat nisqata hatun runa karqa chayrayku tukuy nirqanku manchikuy pay wañuchisunqa nispa maqan atinkichu nispa Davidta nirqa mana noqa sisa Diospi creeni chanta pay salvawanqa asnallatataq noqanchik kananchik tiyan munasqa hermanos hermanas kay Salmos nisqapi capítulo 56 versículo 15 tawapi ima asnata niwanchik manchakusqa kanki hinapi Dios ninchek hamunga. Hinatapis yupaynin Diosma hap'ikunayki tiyan mana manchakuspe runata imanaywantaj. Kaypi tal vez no más sumaqtachu leishani munasqa hermano, pero asnata niwanchik kan llakisqa kanki chayqa Dios ninchek qawasunqa. Pay kuykasunqa kan churanayki tiyan llaki ninkita Dios ninchikman chanta payta q'ala chay llakiyta chinkachipunqa munasqa hermano ama chayta qunqaytu chayta nispa ripunchik q'ayaka ama kachu.